Ya. Taqatqancha g'ayra ko'rding. Ishonmay. Так, mınaki Samat aka. Moishi plyusos eng qimmatı. Bazar yo'q. Bu bunday bo'ldi. Жаңы uy salmadingiz bile. Ошол uyingizga как раз мындай көрдүңүзбү? Кудай буйруйт деп айка. Мен айттым го, менден эмес, бул менин жөн эле колум. Атак ар бир нерсени бүт Кудай кылат да. Кимге эмне бериш керек, кимге эмне керек ошонун баарына. Молодец Самат байке. Сизге значит ушул керек болчу да. Жаңы үйгө жаңы пылесос. Дагы бирдеме алып алсам. Все байке, кут болсун, тортун алып келип берди байкем. Рахмат. Күндө бересиңер. Жаңы дүкөнүңөр кут болсун. Рахмат. Жаңы машинаңар кут болсун, акчалыктар машина. Рахмат байке. Ошо. Все. Анан бул болсо менден кыстарга. Болду, кыстарга мына. Ассалам алейкум, кандайсың? Кече алып атканда да айткам, сразу жооп кетем, тортун. Болду байке, рахмат. Кыздар жеп койгула, жаңы жылдардын. Yolkanın oyuncu var bile, yolkanın oyuncu. Yolkanın oyuncuğu? Posta oldu. Yolkanın oyuncuğu yok kadar mı ki bizde? Bizdeki hosta var da belki bayağı aptekaya gelip bölkenen soragan sırayız kız. Nasıl sarmadın diyekten demek var da. Ne kadar gayret? Sen de Samat Bey, neyiniz yaxşı?